Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Barim ka Sarkar Jillau ba Martle and Mukim bala longteng UMLA haki post nem bala len bat mentau ba de UMDC ka mau kan raw constituency lapen ken mau ba ka de ga jingkran ka bami na dingling constituency hakis nem bala len ka bala sawa shikishkor ka Sarkar India ban ai boarding electric shabaro ki nongkendong kari India bat ban penhe ka subsidy na ka benta ki nongrep kum ka jingthiet power tiller tractor bat ki wegi scheme Unio MLA Barim, Ubanya Kunya ka election MLA Hosnam Arajar Arpulai, Namaukan Row constituency, Long Bakini ki Jingpasngo ka Dingling constituency Hakitu Kisnam, ka Sarkar India ka Padiang Lud Baro, bat kirang trekam lud haduk mentamen ne. Handai, baik, tôi sẽ ai không biết ta chụp hạ, nhưng mà làm tôi còn như thuộc na được quay phần của họ. Handai, việc cái speech cho ngà. Lo phá nó cho hi bắt đây vẫn phá biang ya cái này chính kran trong nhiều beliau xa cái Sarkar India na cái bên ta bên sna ya cái policy terekam hak India cái policy pat program na bertaikam bersama dengan hadok menta mana cái này cái boarding cái badan menta hari India ngad ngidai ngambung sungai dai cái jengen Kau sen lagi tinggi tu, baka Sarkar India kada benjat cepat, nak bentaban pengkain, ia keting pulpoi ia kalai, hati Nongkitkam parok hakan India. Nangja keting penhat, ia ki subsidi, nak bentaban nongrat hakan India parok away, nak bentaban hep di pawatilar, nangja baca, di traktor, bati bopon tuai bati cerat. Namun benar, kecikran congi na tingling aku tu kopor ke Sarkar India ke Padiang Lud Baro. Bat kini kita terekam hado menta mena. Ngam suai tang dia hado menta mena. Dalat ho menta. Uneu baspai uklade ke ya. Uklade no klade tu kita. Upah ada kecing talk. Bahag kata international energy conference jom ke Sarkar India ke Banwan napo Jerman uang hana hapo ke PMO ban thot chip gas yau mungkin. Halor ka jingan tho ba president song ba Martle Mukim kernga shipho minen namar umtre bandrung NPP Unio MDC bat Nongkitkam ka Hspdp ulong ba omdan shu ka wiru ka seng ka ba klem khot ya u hanrai hab ban sngo thu ka ba mut komno ka ta ka jingkhot yo ka de ban set hakandong Ba I ba he mar I keranga shipau mini. Ni kran sifat mana saya perkat Hima si. Namun tanggung dia badong. Dan suka wairu ke parti ke besok kriti lem wan khot yau ba mungkin nam mau kendrau konstitusi. Kemudian juga kita bawa khot. Oh gunung batai mana badai wadan kam. Ngapa dengan tik yo mut pada set haru. Keway kelak belum berdengkam, keway pas kemut berlaban. Set nak ni beliau hakim dak. Berkhi yo baca. Namar ba hawadan ni. Kemudian ba hoping mesra ulong kecil wit yang ni. Banyak lok dot li. Kenapa benong ini parti? Dan cukup di parti kebangsaan banyakkan mana? BJP, TMC, Kongres, apa? NPP dah ada gitu kan? Oh UDP, batu tak. Dia kai ni mesti. Uai uta ubahe Martle Mukim. Baca senior beliau, baca kumba Hima mana senior clear labun bahap,
Kumong Hima mana, ubadon rulale. Terdai kini kita pabreu nekalan saudong jogeria. Diwan jawat yang tahu beliau. Ubak Martle lokren persyaru ia Jingïalang pasor karjala kebelawan ra ia an Code of Civil Procedure but Code of Criminal Procedure ban pentrai kamlod habarok we ke jela ha kabakan kta ia jingbishar kabadang dei ban ya kyot kum kiriti ki dustur lingba ki dor barsnong ki raj ki hima klem dalet bet sheki briu jongka an kamtam sheki pulen Saya siap kebal. Kalau clear, kalau penkoi, ban kalau penmi, ya kecing penbenar, ban pentrai kami ya kata Code of Criminal Procedure CRPC. Secara kendai sepak nyepulai. But on the Code of Civil Procedure CPC, making them applicable in the tribal area of the state. Keempat tu pentrai kami haga tribal area ng ang kumulong jogi. Haka cekali rom jogi. Empat judan mena ru. Namar pagkadon ketugaste kabangong mena. Handai ni mencawong. The Cabinet or Council of Ministers of Meghalaya haka new 3 of September create the notification of the Code of Criminal Procedure CRPC. Secara kendai sepak nyepulai and the Code of Civil Procedure secara kendai sepak ra making them applicable in the tribal areas of the state. Penyedaya keri pat kecat beliau. Kene kita ke ain ke bong. Habadon kena kecilnya kacia. Habdan usuting batu mukim. Habdan ulendok batu nongler. Lene kumca ter. Kene kecing besar. Kumakran menai kedua kes kecia pos itu. Kecing besar. Kecing pelai penwandur penyusuk. Ya kata kam kedai menhap. Hapa kecing penjat jong kesrong. Lada kam kut kada ben lek sekarai. Balada kam kut kedai ben lek sya usen. Balada kam kut kada ben lek sedis usen. Kini pat dekade ka an kiong ndon kam rang bas no ndon kam serarai ndon kam sen ndon kam disausil lek bet sya polis. Lepas mu kemau. Polis. Ni rumah senang stupid. Kemau dah. Mesti berkelat bet yo kepan. Kini kita kisin kami serkai. Ya kelibat kecat begitu. Dah pun beraya kenekaan kan traikan haki jika relum paro. Hak bahag kita Islam paro. Kene kamla pantrai kam namar kadon ke an. Hendai une uyawan raya ke an ke bepencot ya kata ke anjing ya dah jongi. Siap kai berkumpong. Shu uba Martle lather ting ya ka sarkar kabalawan ra ya ka an khalai ha gani ka jilla kaban kta ya ginong snong ha ka bawla ong ba ginong shna ya gani ka an ru kita ki khun kristan ha ka bawla pen inuksa ya ki jingja ha ki rilum kom ha Vietnam Singapore bat Philippines Kaya kene pat kiong kene ka ak ka batik nong nutai. Ngan yo ka kene yo kene ka ak ke Meghalaya gambling ak. Tak an nak benta pen roi pen he ya kaya kalai. Ya kaya sumpah. Ya ka ati na. Kenapa? Ngasumut bersuai tangi wei nuksa. Ngalalait ru sa Southeast Asia. Ngalapoy ru ya ka Vietnam. Ngalapoy ru ya ka Hong Kong. Ngalapoy ru ya ka Singapore. Ban ngalapoy ru ya ka Philippines. Kibreu hakane ka hintang sukundo pinyoi kumulong do
kumuksiar, kumpenrup, kumukim, kumunongker, kumukriam, kumurasang, pat kumdadader, kemamut longkum sipara. Hamun bekan lekot parkiong lekot kene kawai map ani kene ke rijong kristan. Pat kene ginok saya kene ke andu kita di kristan sta. Ani hanya saya berperahi bagi benda mau ya jom kita. Kemudian kai ba kene. Ai hamai. Kemudian kai ba. Ngah. Ndang apa baju ini kata. Namun bersyukuran lengkot kami. Uang uta boleh start berkiwai 4 juta. Hai rehai kaapot ayu kat kini hakadagari kaapot ayu kat kini ngatang berpencerong ikut akhir lu ngam sâu mà xả xuống